Ka Presiden Jongkari India ka Draupadi Murmu ha ka sengi palai kala air ka khusnam Padma Shri ye kong Silbi Passah ha ka thup sandur na Meghalaya ha ka civil investiture ceremony ka blalong ha New Delhi hne ka sengi. Layu iru bai kong Silbi ila let ban Pdiang ye katiga khusnam Ryngkat ka Riam Tynrai ha ka bala don langru na do Menteri rang badu kari Narendra Modi na lor ki ken rem kilindan ki babon. Kat tu kat ni syapang ka jing im bat ki kam jong i bayo ye kani ka khusnam. Ikong Silbi Passah ide ibasyong basa hariat samthia Shillong Meghalaya bat ide inong hikai Hindi bala syong that. Ide resource person jongka Sarva Shiksha Abhiyan SSA but DRD Directorate of Educational Research and Training but inong sandur balapau nam. I jingerapru ya ka SCERT DERT ha ka bayade but ka jing ajing hikai ye kinong hikai ha ki kam sandur kam acting kam shat but kam ruai. Kajing tibet jeng I kalong ha ka kam socially useful productive work SUPW but kaput katem. Idonru ya ka Institute of Khasi Jaintia Folk Songs and Traditional Musical Instruments. Lakha ye ikong Passah ha ka Leit uluber khat kendai spa san puar but ila pendep ya ka bachelor in Hindi but shimti ya ka kam kum inong hikai Hindi ha khasi Jaintia National Government Upper Primary School Maukar Shillong house nem khat kendai spa prapuar. Ikong Passah ide ibakintiu bha ya ka put katem but ka deriti ha ka jilla. Lingba ka tanat arts and culture ha ka jingetarilang but ka North East Zone Cultural Center. Ide ilong kami khasi beningkong ban penmi ya ke Hindi skit ke betip kerteng kum ke Hindi bhasha hamari rashtra bhasha he ke bala penmi ha ke do dashan kendra Shillong. Dang shen ke kenhun jeng I ke lepin I ke jing shat Tynrai ha ka adi shorya parv parakram ka house nem arajar arpulai. श्रीमती सिल्बी पासा कला लोकगीत